Tugiye kureba ukuntu twadizayininga iyi fesi, iyi tube fensi tugiye kureba ukuntu twadizayininga muri solidwork. Turabona ko gutya imeze ikozwe n'ibyuma. Tugiye kureba ukuntu twadizayininga muri solidwork. Solidwork turayifungura tukaza hano file new part tukaza ok. Imaze gufunguka tuze hano hano hari aka kajisho, dufungure kwa aka gatiriyangire, dufate iyi hidden is plane ko nizo tugiye gukoresha. Urugero dufate iyi front plane sketch, tuze dufate line tuyishushanye hano igendera muri origin, tuyidimensioning tuyihe milimetero 4000 bingana na metero enye. Ok, turebere hano muri zoom to fit, select, tuze dufate umurongo line nanone tuyishushanye hano, tuyihe dimension nanone milimetero 2000 bingana na metero 2. Ok, select, twongere dufate line tuyishushanye hano, twongere dufate hano muri sketch command line tuze tuyishushanye hano muri center. Select, dufate iyi line tuyikirikeho, duhodinge control kuri keyboard, dufate n'iyi, twongere dufate n'iyi relation tuzigire equal, yes. Tuze dufate ya line yo hasi tuyideleting, right click tukirike kuri delete. Ok, hasigare imirongo imeze gutya. Twongere dufate line tuyishushanye tugendeyemo hano, izigere kuri iyi line ya hano, dufate dimension kuva aha kugera aha, dushireho milimetero 400, enter, right click select, tuze kuri offset entities tukirike iyi line, tuze hano kuri reverse direction dushiremo milimetero 800, enter. Ok, twemeze. So twongere dufate line, ok, tuyihe dimension, tuyihe 1900 milimetero, enter. Ok, dufate iyi mfuruka iri hano angle 150, enter. Ok, dufate n'aka kaline tugahe milimetero 300, enter. Ok, turangiza tuze right click select, twongere dufate dimension kuva ku uyu murongo mo hagati tuhaye milimetero 200, enter. Ok, so tuze dukorere niya partner, dufate iyi line tuze dufate muri command manager, dufate wordment, dufate structure member hano rectangular tube, standard, dufate isometric type rectangular tube, tuze size dufate 1200, tuze groups duhitemo iyi group ya hano n'uyu murongo n'uyu wa hano, dufate new group, twongere dufate uyu n'uyu murongo tuze twemeze. Ok,
So, turabona ko twamaze kubona ya matibe, dushaka kuza tugafata iyi sketch kugira ngo iyi tibe twabonye tuyigire nini, tuyeditinge, tuze dufate hano hari 120 tuyihe 160, ok, hano hari 80 tuhashire 120 enter, ok, turangiza tuze twemeza hano kuri exist sketch, ok, nyuma turebere muri isometric, tukirike control 7, turabona ko y'amatibe yabaye manini, yes, twongere tuze muri structure member, dufate rectangular tube, twe dufate square tube size, dufate ya 30, dufate group, tukirikeho, twongere dufate n'iya hano, twemeze, ok, noneho ubu hano dushobora kuza tugahidinga iyi sketch, hide, yes, turabona ko hano twamaze kubona iyi, tuze hano muri feature command, dufate linear pattern, hano linear about, dushaka twafata iyi edge, tuze dufate feature to mirror, dufate iyi, turakoresha icyo bita body, dukirikeho body to mirror, ok, tuze turebe iyi size, dushyiremo milimetero 200, ok, hano namba turamiringa, dushaka twagenda tuzongera, ok, so tumanuke hasi, dufate instance to skip, skipinge iyirimo hano, turangiza tuze twemeze, ok, so turabona ko fence side ya mbere twayibonye, dufate iyi plane tuyihidinge, tuza hano ku kajisho kuri plane tuzihidinge ziveho, ok, so ubu none y'intuza plane tumaze kubona twayikorera mirror, tuze dufate hano mirror ja face to mirror, dufate front plane, tuze tumanze dufate reference geometry, ducreating plane, front plane, tuyishyire muri milimetero 1500, enter, tuze dufate flip side, ok, twemeze, noneho tuze dufate mirror face, dufate ya plane twakereye, dufate body to mirror, ya tube, ok, turabona ko zijyaho, twongere dufate izi tube, tuzimiringe,
turangiza tuze twemeze. Okay, turabona ko za tip zabaye mirror. Yes, hano tugiye kuza ducreatinga indi plane ya hano, tuze dushushanyaho other, tuze dufate reference geometry plane. Urugero turabona ko yakagombye kuba ari right plane, tuze tuyishire ku side, turangiza twemeze. Okay, plane tuyihanagure, twongere dutangire, dufate reference geometry plane, dufate hano right plane iri muri milimetero 1500, cyangwa nshobora kuza ngahita nyishira ku milimetero 4000 bingana na metero enye. Okay, kubera ko irinjiramo nifatiyemo irinjira muri 160, hano ubwo ndahita mfata 3840 enter. 3840 enter. Okay, nindangiza mfate ya plane nkereye sketch, nze nyishushanyeho, mfate line shushanya ngendeyemo hano, nongere mfate line nyishushanya ngendeye hano nanone. Okay, so nongere mfate line ihagaze, line nye dimension 2000. Okay, nindangiza nze mfate hano naho mpashire muri milimetero 1500 enter. Okay, nze mfate line nanone, nze nshireho dimension hano, nshireho angle 135 enter. Iyi size niye milimetero 300 enter. Nze mfate kuva hano kugera kuri line nshiremo milimetero 200 enter. Okay, nindangiza nze right click select an existing sketch, nze hano muri feature command mfate wordment structure member, mfate izo tube nshyiramo yandi ya rectangular size, mfate 1200, nze mfate iyi line n'iyi line n'iyi iri hano, nze new group mfate n'iyi line, nindangiza nemeze. Okay, nze ndebere muri isometric control 7 ndebe ko byahuye. Turabona ko hano bimeze kimwe byahuye. Nindangiza nsubire muri wordment structure member, hano square rectangular tube mfate square tube size mfate iya 30, nze nongere nshyirike kuri iyi tube nemeze. Okay, nindangiza hiding iyi line hano kuri hide ku kajisho. Okay, ubwo naho ngiye gukora mirror, nsubire muri feature command mfate linear pattern hano, mfate ko ndagendera kuri murongo ira edge, ngiye nkoresha iyi body to mirror, nze nshyirike ku iyi body na hano, kubera ko mbona byarenze hano nze ngabanye zino number, nshyiremo 14,
nindangiza nze nemeze hano. Okay, turabona ko ya fence tangiye kuyibona. Nindangiza nayo ngiye kongera nkore mirror, ya mirror mbere yuko nyikora ndongera creating plane, mfate first reference, mfate right plane nyishire muri milimetero 1300 ngabanyije kabiri, ubwo 3480, ubwo ndabona 1920. Okay, nze nemeze, nindangiza nze mfate linear mirror about ya plane maze gukereya hano, body to mirror, ubwo ni iyi body to mirror. Nze mfate nindangiza nze nemeze. Okay, turebe, turabona ko ya fence twayibonye. Nkande Ctrl+7 isometric, ubwo nshobora kuba naza nkayirebera muri nkayiha color kugira tuyirebe neza. Urugero nyihe ino color, nze nongere mfate top plane sketch, nze mfate corner rectangle, mfate Ctrl+7 isometric, nze muri feature command extrude boss bevel, nze na extruding kuri milimetero 200. Okay, nemeze. None iyi body maze gushanya, nze hano muri color, nze hano muri color, kirike hano kuri kano ga triangle. Urugero mfate stone paving, nze mfate iyi nyishire kuri pariti yo hasi, nemeze. Okay, yes, okay. So turabona ko ya fence twayibonye. Turabona ko ya fence twayibonye idesigninze muri SolidWorks. Turabona ko igaragara neza
nkaba nabakangurira gukora subscribe, comment, like na share ku iyi channel yacu kugira ngo tujye tubona design zitandukanye muri SolidWorks. Murakoze cyane na session ikurikira.